Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi bacu mudukurikiye kwibendera TV. Nizere ko aho muherereye hose mumerewe neza, ariko birumvikana niba hari nabo bitari kugenda neza ano kwihangana. Turababwira ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turaza kugaruka ku ishusho y'uko byifashe mu mirwano hagati ya M23 na FARDC, imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera umunsi ku munsi, aho ubu imirwano yamaze gufata urwego rwo hejuru, ndetse umujyi wa Minova ukaba wamaze gufatwa na M23. Turagaruka kandi kwibohozwa ry'uduce twa Karehe muri Kivu y'Amajyepfo twigaruriwe n'umutwe wa M23. Ngizi rero inkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo kwibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Ariko turanashimira mwe mwakoze subscribe kwibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo neza mugahitamo Ibendera TV. Ni nako kandi twibutsa mwe mutarakora subscribe kuyikora, kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubategurira umunsi ku munsi tukanazibagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ikaze. Yes, twizere rero ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muherereye hose. Birumvikana ntago ibintu biba byagenda bimera neza kuri bose, ariko by'umwihariko mwumve ko nawe bitari kugenda neza, mwese tuba turi kumwe hano ku Ibendera TV nk'ubusanzwe, dore ko ari inshingano zacu kugenda mwese tubazirikana kandi tugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye. Reka rero mbabwire ko kugeza ubu imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yakomeje mu gace ka Kimoka ku musozi wa Abusakara muri Sake, aho umutwe wa M23 ukomeje kurwana ushaka kwagura ibice ugenzura kugeza ubu ngubu. Ni intambara rero ikomeje kugenda ifata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko twakomeje kugenda atubabwira ko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata ibintu cyangwa se ifata intera iri ku rwego rwo hejuru. Ni imirwano rero yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka w'2025 hagana saa 8:20, ni ukuvuga saa 8:20 z'amanywa, nk'uko tubikesha abanyamakuru batandukanye nka Daniel Micombero ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero uyu munyamakuru akaba agenda adutangariza yuko kugeza ubu ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho uyu munyamakuru avuga ko imirwano yakomereye muri aka gace kari mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri aka gasozi ka Abusakara. Uyu munyamakuru kandi akomeza agenda avuga yuko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, aho avuga ko hari ibisasu bya rutura bibiri byarashwe biva mu burengerazuba byegereye cyangwa se bwerekeza mu burasirazuba, bikagira ingaruka ku bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu nkambi ya Rushagara mu gace ka Mugunga.
uyu munyamakuru akomeza avuga kandi ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abari mu mujyi wa Goma abakomeje kumva urusaku rw'amasasu aremereye ari kuraswa muri ibi bice biri kuberamo imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'izindi ngabo zirimo za Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro. Uyu munyamakuru akomeza agenda avuga kandi ko kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu umutwe wa M23 uri kugenzura agace ka Rumbishi muri teritwari ya Karehe ahasanzwe hazwiho kuba ahakungahaye ku mabuye ya agaciro. Amakuru ahari kandi avuga ko umutwe wa M23 uri kurwana ushaka kwagura ibice ugenzura unyuze muri pariki ya Akahuzi byega kugira ngo ujye gufatanya n'umutwe wa Twirwaneho urwanirira uburenganzira bw'abanyamurenge muri teritwari ya Uvira, aho aba banyekongo nabo bugarijwe n'ibikorwa by'ihohoterwa bakunze gukorerwa kuva mu bihe byo hambere. Kugeza ubu ngubu rero umutwe wa M23 uhanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukaba wamaze gufata uduce two muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahari aravuga ko kuri uyu wa 19 Mutarama muri uyu mwaka w'2025 aribwo abarwanyi bayobowe na Major General Sultan Makenga babohoje agace ka Rugeshi na Buhovu. Utu duce duherereye ku musozi munini wa Abukumba uri mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Minova uzwiho kuba munini muri teritwari ya Karehe. Iyi nkuru ivuga ko M23 yafashe turiya duce nyuma y'imirwano ikomeye yayihanganishije na FARDC n'abambari bayo barimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacanshuro b'abazungu baturutse i Burayi no muri Aziya. Uyu mutwe wa M23 uravugwaho gufata Rugeshi na Buhovu, akaba ari mu gihe ku mugoroba wo kuri wa gatandatu tariki 18 Mutarama muri uyu mwaka wari wigaruriye kandi agace ka Rumbishi ko muri village ya Numbi muri groupement ya Buzi sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 yinjiye muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe yari iheruka kwigarurira uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi, harimo ko yanigaruriye umujyi munini w'iyi teritwari n'utundi duce two muri Rubero, Warikare, Nyiragongo n'ahandi. Hagati aho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikomeje guhunga ziva muri Karehe zigana i Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero noneho amakuru atugeraho nuko M23 imaze cyangwa se yamaze kwigarurira umujyi wa Minova. Reka nze turebere hamwe ibyo kwigarurira uyu mujyi muri operasiyo zitandukanye M23 yakoze uko byagiye bigenda. Bidasubirwaho kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 wamaze kwigarurira umujyi wa Minova. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 21 Mutarama muri uyu mwaka w'2025, aho amakuru atugeraho avuga ko umutwe wa M23 wamaze kwigarurira umujyi wa Minova wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukanamo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo. Amakuru y'ifatwa ry'uyu mujyi muto uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu yatangiye kuvugwa mu ijoro ryakeye mbere y'uko M23 yemeza kuri uyu wa kabiri
tariki 21 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Amashusho ari guhererekanywa cyangwa se gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo za M23 zigendagenda muri Minova mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, nyuma ayo kuhirukana abarimo FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kugeza ubu ngubu ifatwa rya Minova risobanuye ko kuri ubu inzira y'amazi ndetse n'ubutaka yahuzaga umujyi wa Goma n'ibice by'intara Kivu y'Amajyepfo ifunzwe burundu. M23 kandi kuba igenzura ibice bitandukanye byo muri Sake na Masisi nabyo bisobanuye ko kubiturukamo ujya i Goma bidashoboka, ibikomeje gushyira mu kaga uyu mujyi usanzwe ari umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Abakurikiranira hafi intambara ya M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriza ku kuba ifatwa rya Minova rihaye M23 amahirwe menshi yo kuba isaha n'isaha yakwigarurira umujyi wa Goma. Kugeza ubu uyu mutwe uracyasabwa kwigarurira ibice byinjira i Goma unyuze muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyaba bisobanuye ko inzira rukumbi isohoka i Goma ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziyirimo ari yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba mu buyobozi bwa leta cyangwa se mu buyobozi bw'ingabo nta na bamwe bari bagira icyo batangaza kuri iri fatwa ry'uyu mujyi wa Minova. Biravugwa ko uyu mutwe wa M23 waba ushaka kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu mu minsi barirwa ku mitwe y'intoki. Imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanya barimo Wazalendo, ingabo z'Abarundi n'abandi ikomeje gufata indi ntera nyuma y'igisa no gukoza agati mu ntozi cyakozwe na Perezida Tshisekedi ubwo yavugaga ko kuganira n'umutwe wa M23 ari umurongo utukura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera ikuzwa. Haciye amasaha make cyane leta y'u Rwanda nayo itangaza ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagiye mu biganiro na M23, ibiganiro bya Rwanda muri Angola nk'igihugu cy'umuhuza muri ibi bibazo, nayo cyangwa se nayo itazigera igira umusaruro. No kuvuga ibyo biganiro bya Rwanda bitazigera bigira icyo bitanga. Ngayo nguko rero ngibyo bikomeje kugenda bivugwa mu makuru y'aka kanyaho intambara cyangwa se imirwano ku urugamba rwa M23 ihagaze. Tuganye ku musozo rero twagarutse kubirebana na M23 ndetse tugaruka ano ku bice uyu mutwe wa M23 wamaze kugenda wigarurira ndetse tunababwira uko byifashe ku murongo w'urugamba. Ndabashimiye rero tuganye ku musozo, ariko tubashimira cyane mwe mukomeza kugenda mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Turakwibutsa gukora like ndetse turanagusaba gukora subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma kandi niba wifuza kuduha igitekerezo ushobora kunyura kuri nimero ikurikira akamenyetso ko guteranya 250 79 77 00 822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka updates zitandukanye ku ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 zo tuzagenda tuzibaha umunota ku munota. Buri gihe aho bigeze tuba tugomba kubamenyesha uko byifashe. Ndabashimiye cyane rero, mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.